Makiaria hindi ya gukungwira muthi wa mashujaa kiharo-ini kia mathako gia Karatina kaunti-ini ya Nyeri, Mũmbunge wa Mathira Rigathi Gachagua nionanitie matukuya iguru rigie kuhukumio kwa wonjoria wa Kenya, undu uria ugite thina munene uria ugumeire wonjoria guku bururi-ini ni kumana na andu kuma bururi-ini wa China na guka guku bururi-ini na kuoyokia mieke iria yagirirwo ni kuguna muingi na thutha ucio magacokia utonga ucio kwao. Agithina mbere Gachagua ugite China mena kandarathi iria mahotithia guka na indo ciao cia mahuthiro guku bururi-ini kuona gutire kindu ona kimwe maragura thoko-ini cia guku. Hao wa China wanakuja wakichukua contract, vitu yote wananunua China, wanakuja mpaka na mchele, wanakuja na samaki, wanakuja na kuku. Hindi oyo murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Nyeri Rahab Mukami ni ateteirie atumia thoko ya Karatina akiuga ni makoretwo magithinika ni moritu maria mamagomeire ta ndwari cia maguru, undu uria ucungiriirio ni mai maria maraga thoko-ini iyo hindi ya mbura. Thoko ya Karatina tumekuwa tukifuata hiyo maneno ya soko sana, na ninajua wamama wamegonjeka miguu, wameumia, wameshikwa na arthritis juu ya mvua. Hata nilikuwa nimeambia MP Rigathi, kama haitawezekana tutaenda huko sisi tuombe wamama waingie kwa soko, lakini hawatanyeshewa tena. Oho Mukami nimamenereirie aria mari na itanya ria guteaniria giti kia urugamiriri wa atumia kuona niguo wira uria munene ungiguna bururi na njira ya gutigirira uthii wa na mbere niguo agacira guku bururi-ini. Wale watu wanazunguka hapa Kenya wanaenda wakiongea maneno ya kiti ya women rep, wanasema punda imeshoka. Ikifikia maneno ya wamama ndio punda hushoka, lakini nyumbani wamama ndio hushoka. Ni kweli ama ni uongo? Kiribotera Kameme TV, Getwo Waithira wa Kihara.